5 ni Jumatano ituriri rekeba rekunikite ndegoro ya Kenya nyuma ya gutondoka kwa riboti cia gikuo kia Raila Amolo Odinga, mutano wa Jaramogi Oginga Odinga na Mary Juma Odinga. Muciaro wa 1945 Januari tariki 7 Nteresia Maseno, Kisumu District, akithomera Marada High School, akithomera Technical University of Magdeburg ni ndigoro ya Jerumani, akiria miaka 6 kurwira uciathi bwa kindemokrasia ndigorone na nkiroki miaka mingi aititu na mbere gukinyerio 6 nira arinchera igitenerea wathani bwa KANU agitana mbere inya gutungatira ndigoro ya Kenya ri Prime Minister akuma 2008 mwaka 2013 onbeto akabwe mutharimi na goko ni Meru TV no tutungatire kiri mitandao ya kina Facebook @Meru TV Kenya, YouTube @Meru TV Kenya, amuna arua tore mureka yeye korira kwa ciathi kana demokrasi ndigoro ya Kenya ningeto kemureka maisha ninge ngoge ya Raila Odinga urani baba wa demokrasia kana father of democracy in Kenya na gototetheria kumureka bora mukondo siasa yokethera jokijokia nyuma ya gikuo kia Raila Odinga ninge gototariria the struggle for democracy in Kenya igitene ria KANU muno kiri harakati cia Raila Odinga ni bwana James Kenoti. Karibu sana Kethia Mutegeri, alafu tokethera tukiorokera kiri kwaria mantu ya demokrasia na Raila Odinga. Iboega kabwie mbere ankethia tegiba Meru TV ogorobu bwana arua mbere mugeni choke tuge pole sana kiri icon wetu wa politics ndene Kenya ya Raila Odinga ibuje no the father of democracy ndene Kenya onto freedom multiparty na freedom of speech yuto ino narua yani kwaria ukaria mathwani yaku no mo barabaretere uciathi bu ni na ukari rira wikirwe gutondoka kwa riboti cia ekuo kia Agwambo kabwi bwega mantu jaja bigirwe rukiri tha inu je mantu ja maingi twemenya gi social media na ndi somebody no ndingire thimbu kire amburia na tawaigwa na mona tawaigwa ambira igwa Raila ya pass aende gukira ndarura TV ndethera Citizen yandikite breaking news former prime minister is dead na ndi ndatega we news like any other person tona na ndi Raila apasire nara ugito India so na enda gerio fuatiria tu bau atibu ene ntato nekana na ndi ndafuatiria tu jabangi wendingatiria story menya what happened so Rita meje otaka CNN na enda ona Raila akwira around 3 na dakika 51 ciana India lakini na aja Kenya mukali themo na dakika 30 something there about sure nkenda twambiriria kiri struggle for independence maisha na ngoge ya Raila Odinga kuma kiri itarira ria KANU miaka 1970s rirambiririe gwitonya kiri ngurumania cia gisiasa 1982 kuithira kuri na attempted coup kana ugaruruku kana kugarurwa kwa thirikari ya KANU. Nkenda utwambiriria kaumo na gukira kwa Raila gisiasa in those formative years igitene ria KANU na igitene ri nandi ria kwambiriria kurwira for political freedom na njira ya kuripil mantu ja multipartyism ninge kwithira kuri na demokrasia ndigoro ya Kenya. Iboya kabwi ibuje twagwatire uhuru around 1963 akagita kau ikwari na party yetawa KANU ira ya formeto ni Jaramogi Odinga chawere thio Raila na riterejera tonywa ni Bakinyata na the rest Bamurumbi na bangi barabari icon ba siasa kagita kau Rita tukujuki independence Kenyatta bakuma na ara batheki kapenguria Kristo rira tuthomaga nwije ikwerekanaga kana ituthoma isiru tukerwa Raila itheo Raila ya Odinga Jaramogi Odinga
no aria nekero thirikari ni achungu lakini ararega arauga atiri ati yuke thirikari no ntu ati ukaina ara kapenguria 6 kwa uguo no monkete Kenyatta amunenkere rita Kenyatta ibomera kapenguria nebe jabane ajuke thirikari na Raila Joseph Murumbi ngotikio no the first vice president kagita kau rita akaragita rikai then yero Raila a vice president wa Kibaki wa Kenyatta vice president wa Kenyatta na rita Kandu ni arakire erauma Kanu na Kandu irathirua ni Kenyatta na ndi baraga different bara antagonist pa siasa mwanya ende ukimenya gita riu nthi ari political party imwe ko ta kwa democracy ijerere ona arua na rita nkuthwani nyaka gita kaura irari murito te ari politician na wije sometimes muntu na ciara wakathingata mantu jethe ijara athithaia na ndi rita no kuona Raila toe mukuru kiri no mununukiri Oburu lakini Oburu te ari atina spirit ile siasa ya mutarongi na Raila na rita wije itheo Raila na akurire na Raila ajukiria akara take over Raila no kurikana bwega akuma nau athoma Germany era ino athoma mantu ya engineering itawanga metal engineering ura thoma we kona aria jaragura mitambo auga ndegitu akiwa agurire mitambo ya kuthithia mitungi we ngasi ite Spectra kiri muindi mwarabu igita riri Indamin ambiria kwathana nga aindi na ndende gwa akiwa endetie Mercedes ira nkuru arombera road agura mitambo ya thithia mitungi ya ngasi iwe to Spectra i company na new company ya Spectra yondorere ndene ya nje Raila kuthithia mitungi bere twendele na rogono rwa Raila no ntuba Idi Amin aingire aindi Uganda kenda Raila an opportunity ya kwendero ni muindi company iu ya othondeki bwa mitungi ya ngasi Uganda ne thina ciayo na Uganda indetwe thina kuma pakaba mtesa 2 pakaba mtesa 1 beja ba Amini beja bobote beja bagaruru ba Amini ya auma na ndikagita karia no jaura Mugabe ajukitie thirikari Zimbabwe uga achungwe bo bajukitie miunda ya ntoba Zimbabwe kwa una ndibo batunya menya achungwe ta bageta na ndikitara Amini ajukitie thirikari gitara me akerea kutari no karia bwa antu bau beru kure kana ageni bau beta windi ni bo bagweta economy Uganda na ndemwe ani barabo tugwita to mwangochwe barabari na into bya kwende mitambo jutro bendeya na ndi rogono runyira ira wengu de yitu akeja na igitarira kwari na mbrim cia mantu cia siasa ya Kenya that is Spectra Company Limited ne ku whatever thirikari anga marandu ja fulani yangambi so no ndai wa kieresa mantu ja ora Spectrum Company Limited yo no reta ugagurite mutambo ju kiri muindi umothi theia mito mantu ja Metaworks ndene na ara Uganda bakwingwa ni Idi Amin so Raila has been in politics for so long na siasa ya Raila ambiriri nyethe areo na arikia mene kiethe kira gitawa CV Ford Kenya na rita itheo kwa kiama kiria Raila ikiathirire kieta bangi gwatira wau mwerekeria mbira atiri ntetore gotunduka kuma Karen muji munene jwa Nairobi ni ati nandi nogolikana rais akere muthenya na wire kuri kamiti ikaithira ikithuranira mitaratara ya kunogokua kwa Raila Odinga na mwiri jurithira jokinogokua on Sunday twitite na juri safirishwa Teresha Bodo Jumamosi na narua nire jumite ingwitikia India na aria tukona mbisho cia imwe kwa imwe na Wakenya ba gaita
kutegera mwiri Alhamisi kiumia ki ingwetikia ni kesho nonto mwiri juri arrive rojo kana irware utuko rojo rukiri na akenya ni kuringa riboti ire gotondoka kuma Karen rojo Alhamis tariki 16 nirio mwiri ba akenya bakaithira bagita kiri garo ya abunge na National Assembly gutegera mwiri jwa Raila Odinga kumwa ira ni last respect heshima yake ya mudia Jumamosi mwiri jogaithira jogita Nteresia Bondo antoba Bondo na bokwithira bakemwa last respect njorua yao ya gisiasa mutongeria Waluo Nyanza alafu ntuke kiumia kono kwa mwiri jwa Raila Odinga so abu ni ripoti kutondoka kuma Karen daito kwaria muji manene jwa Nairobi ende tuendelee na gutotariria yegie struggle for democracy Raila ari baba wa demokrasia ndigoro ya Kenya aitonye kiri siasa ciethe kiameneke Ford Kenya ni otugirite twitigira rira baro yera vuguvugu mantu ja multipartyism ikwa repealed 1992 tibu yes nandi autonya Ford Kenya au ni ototiere mbambiri na kuga ithio Raila Jabroki ari vice president ya Kenyatta na along the way in politics papatire ways ya kisiasa na kandu era kwera tikwa kanu na utigwa kanu leta Jamorogi na umire aleta kuthithia kiama kiawe that was maybe early 19 around 1980s or there so na leta Jamorogi na umire thirikari ne iu na ndirira umire Kenyatta na njira gututiga 90s around 78 na ndi Munyareja ora wari deputy president wa Kenya by then ara take over na kanu ni egire inye gitari ire egire inye kongana na kora twekana ndi Munyakweya na ndikirire ndi ka one state party na turakurukira mathina maingi muno jaria thirikari ya one party state yari no number 1 gutari democracy gutari bill of rights gutari freedom of speech na mantu jara tukuenjoy naro jatareo na ino ntu Raila ripo beta wa young thugs by then ojo turara anje insi irang demonstrator the other day boy bari anje insi tie gitari ko na ntu wa young thugs yes but cheta wa young thugs bari ngwetikia njamo Raila Odinga Kitobu Imanyara Paul Muite John Njona kwari na mtu weta Cherengai Mutai kwari na James Orengo na bangi barabaru jaira mantu jauja democracy na inyama thakarua but mathakarua are very young by then Charity Gilo na I don't remember Charity Gilo but those are by baba icon tarabatari no gwa monore na ireta Munyakweya Jamorogi rathirie kiama kiu guta Ford Kenya na kuthia na ibambiria vuruvugu cia kuga na ndi Kenya ka one state one party emene kayo ko one party state single multi party state na ndo eu ne rure muno mwankanjara mo yareja kukura akura na ndira ira mutano ara take over lakini ndia atonyere Raila atatonyere na kiama gya Ford Kenya ne njira athithia kiama gya tawo NDP NDP yara gwatana na KANU na gwatana na KANU kuratuika kiama kia NDP kikomerwi nguku inchamba na lakini mbere tukinya au ingwetikia miaka 1997 that was 19 there about 1992 yes na mbere ya 92 kwari na 82 ni kwirikana ko kwira na usikite kire manzo jo ndikugithia kwina uma Raila era wana tureni nditawa Raila era wana tureni nditawa narabwa gwitara ngairachia manto jaja mentally muthemba juja mentally na era wana ari one of the trainees but out through it is tampo bokwira ijara to iga jerikana kagita kau na ndi gitarire ya Air Force ya Kenya yetera ko ro thirikari 1982 kwatuika no mo baraba bangita ko kwiriko pena timu ya Air Force na munjaruo wa Raila kagita kau but now Raila agwetanirwo na mantu yo lakini
kutia kuri uti ntije ketha gwe prove yonora na rita Raila na urire areta in excel ya teka gwata no nduwa mantu jeku but rita ne jira gucoka kairi agucoka na ndiru ejira aratonye di politics na agutonye ya ndi ya gwatana na akaraja wana ndi agwatana na bau bangi bagwito agwatana na bagito Manyara agwatana na Pombo ite na bau bangi na Borengo bari young tax ya tobabethi barambirana ndi gutetera barambiri otetera ndi yumuka kiamene kimwe ita byamai bibingi but now multi-party democracy utijene agire thina muno ikija gwitikirwe imoi na tukuripiro section 2A of the constitution toruga Kenya multi-party system na ndira ira na thirie kiama kia mbere kia getwa NDP na ikiathuriro akio rira mbere ndene ya constituency ta Warangata constituency that was 1992 ira tonjere na ndi as a member of parliament no kimenya that time twarigi the old constitution na ndara kara ku 92 93 94 95 96 tureta election 97 na tugweta election 97 agutonya kanune na NDP na thurwe minister for energy imoi na takarakarire kumbwathiririo mwaka jumwe arauma kitene kio minister for energy ino ntona ndi kanune yo ne ino ndikiteta ba muthemba na kanune ndikiteta bakumanji na kanu ba manjire na kanu ni kenda Raila monya muretete ni kenda batiga mudi ya siasa ya multi-party ithira na ndi nerarema na kurema Raila riu na minister arauma akuma na ndi kiama kira KNDP igakinyira amwe kikwathukana kanu ki athiria kiama kiu ambire kingi yeta LDP Liberal Democratic Party na nandi Liberal Democratic Party niyo ni athurirwo ni 1987 nonto atathuriro na kiama kira fonda ke na urari kigogo akio ni the kiama kire igetere na ba adingi mamuskari ba ubetere akiba kijani wa maroka igetere chikuku betere akio kichuku ari na kiama getwa 40 ibo bambitie multi-party democracy 40 igetwa 40 by then I still unajua nyenda ari mulito by then ndari primary school 40 lakini ndathinga tairia politics mono ba 40 na ndikira gwata na 40 Kenya ba Martin Chikuku nambi baibo arigo bya multi-party mono Martin Chikuku na ndi Raila akija ejira kunjoin ba Martin Chikuku akuma excel akuma tokeje thira ba Martin Chikuku boba agwete mantu jau na bayana ba Kennedy Matiba na ba Charles Rubia nontu boba ambitie na ingwitikia na ndi fond irauma fond asiri irauma fond Kenya fond ni ejire kuma bya mabibi inge mono nonto the initial fond yewo kwariria niyo yambitie mantu yo ya multi-party democracy na ndi ireja kuma fond asiri ireja kuma fond Kenya yewu ina ba ejire kujukuye ba kijana wa Marwa nambi Raila rirejire irambirie kiama kiu gya gwito NDP na igitare kurari na mantu agency nonto ire itare akwa niyo igitare mbeo imbithi barabarari abductees kana baraba watu mateka ni thirikari ni kurari na gukinyiria kwa kurukoko gukirukira mitandao ya kinandi nonto ntuku ici tu ni cia mitandao ya kinandi igitene riu ria kugwatwo kwa Raila Odinga miaka 6 ni kwari na musukumo jwa the members of Young Turks kenda kwithira kuri na kulukirwa kwa these young people barabari ba kugwatwa mateka ni thirikari ya KANU kana kabonde bagire obua baragana no what happened monya kugarura 1982 kwarema nejira na method ingi ya governance na ira dictatorship kwa twika boran thirikari kan dictate boimene na bwende ne constitution ga butene the cushion ibo kathiwa na athomi na boigita riu para bari na athomi kutari na nya media houses je chenandi twari na KBC radio na KBC TV gote bingi biario kou KBC radio na KBC TV ciaraia mantu thirikari yake before KTN cheja kwija but now as we progressed na politics yu iko ande na kadhiti chieta wa Kenya Times na Nation na Standard ino ciandikawa na nda baba ingi information na ro miona chauma twathoma kadhiti-ine no tunya secondary school twaleta iron kadhiti
tukathoma na ndanto bara bari kinda kuthingatira politics information uri no tukutara thimu ile cia thoni ile cia gukoroga na ta thimu ile cia cia kuringanira ile cia cia telecommunication ile twetaga poster by then na bagitobu imanyara ba mathakarua ibaandika makathiti jeto mathiriro ibo bageragia kweresa antu thina iria thirikari inyo na ndi ura twa progressere ibejero kinyamo na ibagwatana gwatuikana ndi wathoma makathiti jeto mathiriro yandiko igitobu imanyara karua nari ne wente kumianire ko but now information ndo amigeta through newspapers na newspapers no tonyo TV icyari ne inya muno kweresa mantu ja thirikari kuthithia tibui na ibana bakeresa through newspapers na nya kathiti cha kinyamo ikayingwa so kutari na that openness cherere ona arua na baba banyo baruja nayo ntu ibeje nde amo democracy media houses Kenya ingi na thirikari report differently itere ku report i media house ya thirikari of which no koni kwa chinchiria no most of the news ya KBC cheja forced ku report manto jana TV ingi report tena ntoni reportere lakini kada itena chome report ndio tu bodho ku bakara kwa ito enderere yo na thirikari nera gya thina muno mwankare ya twaripirire section 2A of the constitution tureja na multi-party system wingu kuna na neva fondi asili fondi Kenya fondi nera ukanire into bibio ndo kuwa fondi asili fondi Kenya na what have you na nera kwira Raila kuja in politics ya thurwa athuri na kiama geta NDP ikyo kya muthuri kya mbere 1980 na ile tere parliament ya mbere kwa gwita 1997 kiama kiu na ndi kiariki ku ako join kanu kiariki ku thuru ikado na ata ambire kingi yeta LDP atonya na ko parliament na reta nandi tuinjija constitution nandi kinya LDP eu ni ali mubunge wa LDP barangangana na bagito Imanyara barangana bumuite mwaka constitution yera chenjwa na ego chenjwa Raila nandi rietora ono ntuithe na ari na rieto mwambirio ari vice president wa independence na struggle for one two multi-party state from one party ni Raila na ina ngendire mairinji na rieto rethe kwa Raila atenda ataninda guciendia no ntorende ithe na ndetie rieto riu Odinga Jamorogi Odinga na Raila Odinga kwa na ndo Raila na kinyire platform ya rieto rethe na politics ya China kana rapiki na mpwe mono no ntobwethe but nawe na ari brain enough sharp ina ari na that talent ya manto wa politics mwankana ndi rira twejere kiri multi-party na Kenya era multi-party democracy na turambiria au na tukwambiria multi-party democracy ituje twambirie na ndi manto ya change of constitution na ndikire change of constitution yeje na ndi Raila neo na ndi political mileage wangiinire muno anto no kurikana kwega Moi nari antu ibeterete Moi atita kuritaya perspective areta George Saitoti no wari vice president wawe ari the next president amwendusi batireta ra betera Kasaran bena bakaronzo Musyoka Saitoti na Uhuru Kenyatta bearing in mind Uhuru kuja kwa Uhuru thirikari-ini Moi omuretere ja mwethia minister for local government Moi appointani system wera Moi appointani on tukagita kau yari different ne na arua kwa Moi no akuputire na road side declaration akiringa siasa akuputira nau na akutirete Saitoti nau mainge muno nau na bangi betawa bancho sumuru bangi betawa betawa ba Karanja na bainge muno bara anabuta na nuye nyamusaria mudaba ni na vice president for only 2 months kai 3 days ni the shortest serving vice president ari musaria mudaba na ndi Saitoti arabuto arachoko Moi abuta na njire ne gwetita barabara ukathoma news ine tha mugwanja Britain ona kubu na nya minister no na ndi na ara strong udi ciao beto bakamutho bamuturia tubetwa barutondo na bangi na bomburu mutesia na ndi bau bari menya ugo kengwa babangi batemea na ndi that time team we ya Kano ibeterete nje Saitoti no tunuonera ya I professor by then I close to leadership agitate but I ni Uhuru Kenyatta so finally nira munyonere kwa announce no akwenda otigira thirikari ira announce Uhuru Kenyatta
na ako announce au na nene yo separation ya Bakaronzo, Basaitoti, Bakamotho and the rest baumire. Bao kuma na ndi Uhuru atigwa na ndi na kiama gĩa KANU ni kenda arunga makio. Na Mwai Kibaki no yuye na aria kuma multi-party democracy kwija. Na aria kwebera ari vice president wa Moi na nani minister for health na nani minister for finance Otijo. Na ndi riria aumire arauma aria kiama gĩa DP. Raila no ena LDP. Kwena Ford Kenya na ndi ni bwire seba kijana wa Marwa, kwena ba Charity Ngiru, kwena ba Papa Muite. Na ndi barambiria na ndi ko campaign against Uhuru Kenyatta. Oja ukuona na Arua the other team yo tugwita opposition team na Arua yetu ya Kenya. The United Opposition irendo set president ira to 2002 election. Irere Kibaki ni power. Nonto Kibaki ari DP Martha Karua ari na was it no Martha Karua kwa ari na Kibaki ari na DP then Raila ari na LDP then Safina Wita ara Safina kijana wa Marwa na Ford Kenya Ford Kenya kijana wa Marwa then ingwetikia iko ari na Ford Asili ire iu yari agokana kipa Matiba na iko ari na number of parties ila ciara against KANU na finally ote agreement yare ati Kibaki nukwero lakini ibejero kinyamwe nde amberia noise bebera na ndi babu bwaraga ko unite as an opposition nukwero but as the people of Kenya tutomba ko back kurega slogan yeina wa Kenya Kenya bila Moi Kenya bila Moi ikethe Kenya njaga wa Kenya inawezekana bila Moi yote yawezekana bila Moi na ndio reja slogan je one time two time manao rira yejire slogan yeu Kenya inawezekana bila Moi yote yawezekana bila Moi no tuba mantajara yare okagita ko no tubarabara ciari kutira sibitari corruption police nione yari they are your police state that time kwa thuki mono sure they are police state no to police ire kugwata ba wikaye kotire abakenda na police ire kugwata yoraga ntunya mono no tigintu kya utai na bill of right utai na in right yethingatawa na weta ko police yethe yoreke na police yoka ye unkumane njere ne life tiga nona ndi bakwithaitha utari na mantu ja kwithaitha kware amantu maingi na ndi ndine ere ukaraja police state na ndi police ne ekuru na ne there is nothing utiburi thithia utina friendship na police na weta guchiera weta yani go ja guchiera nchanira ki police nekada uthora mantu ja gukuthithia police ni ukumenya ene we utiburi thithia police itikwije no ntobeja they will arrest you na ndi ikwari na that pain antu ibari na that pain no ntoba mantu ja police ithia under the KANU regime na KANU yonde ni one ere a timu yoraga antu muno yatawa KANU youth whatever meta kuura na muno na ma stage oraga nyanto bagakua na ndantu ibari na that bitterness na nuije kinya our current president yari umo KANU youth the youth wa KANU vijana ya KANU ari youth KANU 1992 na ubwa ritubari ari munini wa mtu wa Jirongo Cyrus Jirongo Cirango no ari mubunge ona ara gwitawa Rugari na ari very powerful igitariku na no igwa kwimbecha chitawa Jirongo chiri 500 ibo bathithite 500 yuko ndoitawa Jirongo yo ndoitawa Jirongo so the mantu ja rule of law chatareo number 2 equal in a lot of human rights violation ingi mono na extrajudicial killings na nyamba baingi mono wamba ibwari bu ingi mono mantu ja Nairobi ta uri kinyori gwato polisi ira gwite mbotha niyo kwari na itera bwanugu wa susu mungiki matheri na mantu jau na ndi mood the mood yendene eri very bitter with the regime we KANU no to boy ni ba thite for too long na mpangara na kiuchumi mantu 24 years by the time uchumi ora bwakari potari mbandri as it is now and la iya nere ambecha
lakini thirikari itare mbeca nugwerwo no to taxis itare agwa na ntu ivaivenda taxi mono baraba thirikari ni nyaba bakuthithia na ndo wakari that time citizen ibo bari richer than the government na bari richer than the government nyo ikiona barabara ithiri itare mbio barabara chari marinya sibitari itare ndawa security uteo no to tembecha cha ku provide services iriko na ndi no to bwa ku event taxis na mbi raia ni eri ntongu ngurukie thirikari ukorona ni na services no cio muhimu cia thira cia urana inde karo na ndi airport ya Kario police state na that time kinya koti itari koti uteu utethithia na uma koti uri ura muntu no geta uri ya urobari no kare bora ke winai na ndi ne ya mundi ni unkwenda okwereithia reason huna ndiriria baba bambiriria kurungama each and every person para kinyanto akuye 10 na kintu public ni ambiriria obera babwe bweta bukario kanu ikenderera kugitata kama turenda butunengere muntu umwe twita kanu so that is how it was na ndi baba campaign differently along the way towards election nanto moi na yako endo siuru na mbirio mu campaign seriously na nari moi na na machina leona ni nyari ari install uru at one time ibakinyiria mo bareta Uhuru Park na bareta barageka mustari bakenda kuonia public na ni bakugwatana lakini ote agreement ya leo ekuwa Mwai Kibaki no ka presidential candidate wao it is Raila Odinga no tumire ume ona bakara gwita ku negotiate no kajukia no ka plug barrier wao kukage and division na bage and division kanu ikagitata na ndi ara take that opportunity ara announce Kibaki immediately na ndire announce re bangi baere shocked inaja ya kubangiri inaja kwaribe lakini ototwari towards election na mood na the whole country no yeterete na ndi mundiera irojoro anto bara Raila arojoridia public bubura bakweterete na that is how Kibaki was elected na kiama geta para forma ku geta wanaki there was no agreement between NAC Kibaki no okay the presidential party it is Raila who used that formula nikenda patiga chindo no ikano no waro and that is how Kibaki was ni Kibaki athurirwo na Kibaki when he came Kibaki nejire na kwenya na ndi Raila no mubunge orangata no nturire no mwanka withire parliament by then na Kibaki no ari mubunge wana Othaya no tutemenya kwa president uti mubunge fulani tija nandi no mwanka mbere withirwa ubugurwa minister no mwanka withire in parliament no tumbire gitariu constitution ya Kenya minister betharwa be members of parliament who tumba kuthirwa ore parliament that is how now Raila are powerful very 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 powerful by then no tunande akone ni noe waitakano ndene ya wathani no tuno announce plug barrier na rawa Kibaki tosha na ndi Raila na tonye ndi mright and having seen that kingi kiragi tumita Raila very very powerful Raila na umita ki community imbiriva mtu wao ai mutongeria ruo the Luo Nyanza from time yethe Odinga bari nyuma ya Odinga miaka hiyo yonde na bakweja bachoka nyuma ya mutano uyu nuo gwitwa Raila muthako we nyuma kou inye Raila egukara siasa ne gitari raja ikwithirwa Raila nuo rare yake mwana siasa omwe ndene Kenya uraumba gwiti anto ngiri milioni igiri ndene Uhuru Park na bakono runene ate announce pakeja no uraumba kuwa rojo ukethwa kuma na maandamano chaka anto bakana mana nguruki ngiri ithano no to community ira umite ni mbirivire nabo kuratwika ura Raila uga neu na ote uchoka nyuma na ote anything urodhori professor ote ko thinki mbio ndio Raila gitata Raila uga so eu ne Raila rim right kana political destiny njega ekuthwa ndene Kenya na uga bwa siasa okay now ibejera ba form thirikari na Kibaki and later wrong Raila nendere okinyamo nandi atumira that same power kana scenarios arunga against Kibaki no ntunande already now uru nande akwebera
na uru nande destiny we itoirio gutiona ni no tukanu itumire na monya kwana na ndi uru ati na destiny kethera akarunga makairi kana atikitate ino tukakureti na uru atari politically sound ikagita kau nyethera ni mwana wa founding father wa ndi na uru nwe na kuthuri na ara kwao gatundu na ndi uru aere just a member of parliament like ini hapa na ndi ira na kinyiria mwe anengero gitika minister of roads ministry ikithoma arairwa minister for roads na in fact noe waretere parastato icha barabara tutumira nande iyo tukuwe gitwa kena kura na kera raira noe wari minister for roads na yatharie nyomba nyingi muno ira cia kibarabara ni gitarakano na ndikenda nio barabara chithithwa kulingana na cia thuki na kutha kuna production ya manto ya infrastructure na ndino wejira arambiria manto ya aragania barabara iraumuka ki ministry of roads ira cheto ministry cheto WD barabara yewe nuyanto baandika we kagita karea benja barabara na nditangi tinya maragita ya baragita ya ro ndiwe thera nto baandiki na nditangi cienjanjira beta nto baandiki eta onda Burundi niu eta wara eta ministry of roads na ndio jana aje ri district level na ndiko andika wanto bayo ya kunja barabara na ntere na uchianjira na nditangi na menge na ndibe ja barona that is nonsense number 2 barona thirikari gitangu gireo itumba guchiondeti itumba gwita neti tangu ginderu nukwerawa na ndi baramwa barabara chia privatized chia private chikareo private sector nukwerawa nandi na that is how good government should think na ndi korabang na ndi baraseti barabara chia joke chumuke chia private sector na thirikari nandi for production for productivity kana ba extend infrastructure no tuicha thuki mono thirikari nandi tithia njira kairi gekambia mantu atendari cha barabara okay baita biashara na citizen bandiriko na ndi barabara igatendo na niyo the cheapest nonto mostly kutina wastage na number 2 gutethirwa kwina corruption nyingi na number 3 gukethirwa kwina performance ngugi kethira nandi iri to the standards nonto wasa ni vindu oya ngugi no mwankothi the specifications cha barabara kendo oriwa nonto ro cithingata menyo tiriwa na ndi iro ambiriria mbondo ichi thatu barabara iri rinka nthi nengi ireto national highways na ireto Kenya National Highways Authority by that time ireto class na mbere class A otirau mbithirenki menyithia motegeri ijara jawita na mbere gutondoka riboti ithirite gitumirwa ni munini wa rais Professor Kithure Kindiki yigimitaratara ya kunogokia Raila Odinga akenya ni baithirite bakiwa rutha rwa kwithira bakia heshima ya muthia Raila Odinga Nairobi on Thursday ni kirimbunge nene Saturday ni Kisumu nino anto akenya bakaithira bagitegera na kwa heshima ya muthia Raila Amolo Odinga Friday Jumaa kokathira kurena state funeral nonto Raila Odinga arari stateman kana mutongerio wa Kindegoro state funeral ni on Friday at Nyayo Stadium inokathira kurena mambura jau ja gukungwira maisha na rutingoge bwa Raila Amolo Odinga toginyirite miaka ya 2003 4 mbere tuta kura ya maoni ya kuchinja katiba chungwa na ndizi mbere nimbi atumira Raila na Kibaki bathurana nontu wende Raila akuwa Kibaki tosha akwethwa Ministry of Roads akuruta mitaratara imega akuthink like a leader areta manto tendering process private citizens no bayo kandarathi na njira wero na uma na baba karuta ngugi irai bateri kwara minjira na kwagiridia ugendi ndegorone na aidra gitongeria mbutu ya atongeria ba LDP thirikari indi nimbi wapi kitumbua kilingia mucha antobale aba campaign ka ba campaign separately na Kibaki akuthia kiama kiu kia DP akuma thirikari ne Moi ai minister for health ala forma kiama kiu getwa DP na campaign ya kiugaga athurwa the first 3 months she away in office as the president of Kenya agacinja constitution of Kenya
constitution ya Kenya gachinjwe tire umita na raranda ire andikiri twandike constitution yengi ire gwitania na bautu antu ba Kenya na gitare ari rio. So one of the reasons menje Kibaki campaign ki manifesto we yari change of constitution. Right? Na rira nabo behejire nabo campaign as a team kairi. Slogan yeu ba miendeleshere bonde. That now the first 3 months the priority number 1 to change the constitution. Tukwera no you change the constitution nikende ikombo fit maisha jai je gitari ura ya kali. So later Kibaki na retere referendum. Kathirika ine retere referendum. Raila aithikari ne I minister for roads. Pareta referendum wembere on 4th November 2005. Na referendum we raia wa Simbu yetao yes and no. Baraba kuga yes na baraba kuga no. Na irambirio campaign rwa. Na ndeka gita kare go campaign ro inkwere Raila nonere we na reo shine. Na reo tako na Uhuru ari bainwe parliament na njirera kureti ni mo ine gwire. Na ndi let us cut to opportunity iriku yeu nande kwirwa now you campaign against Mwai Kibaki. No kwa ronde no to nande ni kuone the whole mood can be ni kuone Raila no retai Kibaki. Nande no aga campaign against president you ulikuwa hata na we minister no kwa under the old constitution na igitara constitution president power si nyingi mono ikuri bero against the president the government ali bero against the government they were medically ne na unfortunately akiri bero against the government dirika ile kwambilia process ya kwambilia change of constitution na tukibaki ni nda kuuliza promise yai ewe ya ile nda kuuliza promise ile 3 months maana utinyate mwezi juu na 3 months bali bokara tu toitokara 3 2 4 change of constitution iki tata ikiaiba na bear in mind that time constitution ile ku to change the constitution wali opposition side serikali na government side in the parliament ko bakara on bakara different ways different opposite where the right side was for the government and the left side the opposition. So Uhuru are the majority are no leader. Opposition non to know ukai side ile. Side ile leo Kibaki itongere tu ni Eugene Wamalwa as the vice president. No are side yai government. All debate are between government and the opposition. Ko minister bachoka ye biuria bayo side ye thirikari na ndira na liberere na atumire opportunity a change of constitution ko libero against the government. How did he do it? Get ro post constitution no kuga change of constitution kuratweka nande the work report the Kilifi draft the Bomas draft kuri into biteku na bate gwete kaderia ko constitution ni tata te batu na de bara libero riku but the whole idea Raila ari niyo ne Qur'an against Kibaki no to no Uhuru na thiririnya ya tenio kairi nandi Uhuru na silence. Now what happened referendum ni ajere koletwa between the government and the bells yo ba na bearing in mind that side some of the barabari kithirikari na barabari kiro opposition iba individe kairi into two. Sure. Baba baranjoin no bange baranjoin yes. Sure. Na baba baranjoin no baradithia gintu geta Pentagon. Kenda tutonya kire 207 elections. Baradithia gintu geta Pentagon. Pentagon yari na Baraira. Baujin Bambarara ro Mombasa. Na Jimbalala. Yes, ba Jeremia Nyaga. Ba William Ruto omwe sawa oibo bari kiri Pentagon eu na ba James Orengo na ba Muskari Kombo jibu yonde Saitoti Saitoti now
Itoti are not central government. Okay. Na isa de thirikari ni onere aba Kalonzo, basa Itoti, Martha Karua. In fact, Martha Karua did a lot of work. Change of constitution that time, not to name ruereta mono. In fact, no gitere a lot of no iterengo ya nyingi. Na Gitobu Manyara was on the same side. Kwa Gitobu na Karua did a lot of work. Not to baba ko ba ruerete nyamwere riko. Na ndi thirikari ragauka no riko. Na ndiko garuka no Raila nejire kurisign as a minister. Arauma na ndarambiria campaign cia chungwa. Ari tutakinya chunkwene. Arambiria campaign inge kaire. Cia kuribero against Baki. Thirikari na ndena tikwa ndeno na ndi ngangana na mamijani. Cia thirikari. But now Kibaki na atigirwo na ntusuba. Kalonzo, Ngiru, Martha Karua, Kiraito Murungi and the rest. Na Muiraria. A number of them. Na kijana wa Marwa, the late kijana wa Marwa. Na I think he was na tigiro na number of MPs para ba muteretheria kurani thirikari. Lakini Raila na liberero na barauma beta bambiria ndi campaign kairi ome. Against the government. Mr. Government. Na ndi campaign hiyo tunamiura kuma that time of 2005 2006. Now Luigi thirikari ni rege nto twitanga intelligent. UTU NIS National Intelligence Service. Kuya tawan but that time te kurigana rietwa. Ni yule na the new constitution. Na ndene kinyiria mwere era Kibaki. Kibaki pata kandina. Akothura achokere State House office ne gwitangogi. Alero Luigi team uronere rebel against the government na ya umara ukuwata ya dhivya a rebel na ya mbirio campaign yes ya arena 15 ya arena ya no ya ngine 58.5% kulile ya gitata charingi that is no yes ya ngine 31 point something percent kulile ya gitata charingi oh thirikari referendum the referendum mudi na nde ya change ya kairi iko change na iko atueka problem ile yo it is still again Mount Kenya versus Ruguru Ruru Rio Nyanza na Ruya na Kisii Nyanza na Ruya na nde point divide kairi na nde campaign ya kairi na campaign hicho mani nai na change of constitution on torende no ekuwin the referendum chungwa no yare ni yes and no ute chungwa ya romba ile kukwari na referendum we 005 you getting me 005 symbol yare uringire yes no kwenda constitution changewa kana no ute kwenda ni rego yare na chungwa na ndizi we are on the way coming referendum we did 4th of November okay 005 yo yare symbol yare yes kana no okay dukwera no na yeye ya umane na rebel para ida ba ko rebel against the government ira ko and the minister for roads dukwera no that was around 2003 ira uma having attain a number of changes kile manto ya infrastructure bai kudharua na barabara ikigupiki so ngienda tokinya 207 mbegete au ukorete ni nonto ni ukorete na original na whatever umire watango no kore nyaro referendum to conduct referendum ikajairi sasa 205 na 10 okay tukorano okay tonte ni yare na ndizi na chungwa 10 yare na nyongo kurete tore honorere ni so referendum ya gwithua ira iyo ndi timu wewe iyo to Pentagon para miringai thi tukorana nandi ira gwa iko wa thirikari rusi referendum nandi antu beta wa NSIS baba intelligence ibetere bari na Kibaki urendo kugira ati no ndokari in State House umenya nandi referendum yekoreta gintu twita acid test idimiki ai kya burakuri groundine resort iwona cha referendum we 005 nege resort election 2007 kurire tukaringa 2007 ukwara uwona referendum yeta ni election yekethe kwa uyu mare ukatwe kura
Uma nande ukaitwa ni ile thirikari kugitata Egorita. ndio karande aja ukarusi election oyo urusi nande au ndio kwatire monki wega Ita ECK Kivito Samuel Kivito. nande rĩu kwani menya kuma naria twambĩrĩtie kanima nara kuna mbere cia ndero cia tarao kwa DC ndarura bakinyata na party emo but na ino tukwa change isi kwenya twajire twathiria ile tawa electoral commission of Kenya na ya mbere yaende to judge wetawa wali mukaji wetawa Sakaya Seso the first chairman wa electoral commission bereke boitu you conducted the first change of section 2A election yembere no wali chairman wa electoral commission of Kenya monya bitote ya constitution section 2A monya ugere tamu wene yakambiria kaire atutarera agititata Atotara miaka hiyo ndio. Ndio ndikela kuuga tamu miaka iri Miaka 10. Unyanya ni kwambia. Na ngiri. Petre 1992 Na 97. na aleta 97. Na bearing in mind 1992 hiji kwa rungi matiba. Iko arungi Moi Kibaki na iko arungi Moi. Na kenda kuza matiba na Moi bairinganirire bari cinda Moi. Ndo Moi agwatire 1.9 votes. Hiyo 1.9 million votes. Yeah, million votes. Only 1.9 million votes. Moi matiba ali 1.1. Tesa sawa? Na Kibaki ali na 1.4. Ikiringanirwa bakirinda. Kibaki na matiba baumenta Mount Kenya. Bagaire kure cha Mount Kenya. Kwa hiyo 1.1 na 1.4 na Moi aweta 1.9. Kibaki kana matiba na matiba no ora chance ya kuyukia rino to Kibaki atari na ilimu right bwega. Matiba alichinda Moi ena 2.4 2.5. Lakini ndo separation ni no bachindiro. Lakini ingoge kanwe Kibaki are sort referendum mono ugwona referendum yeta ukarusi ugwe uyumbia one term president wachi sort you know that is how we came to 207 Lawrence na ile atwetere kulinda kuro 207 Lawrence kwejere ku change ya mono mantu ijejere kugarukana nonto na ndende ri kulimaitana kona mweregerie mbira mathai ya tupea kisogo nkiromba tutonye party ya Raila kwa prime minister na nande tonya siasa hii cia mukirinya go na ndegwe tureta uragwetere Kibaki aratangazwa muchindi 207 koraga Lawrence iregire then Kofi Annan came in na ndeto kuja kwa ni Kofi Annan boti pati chari kwambia kwa na ndio Raila prime minister ni yari nyai prime minister mbere ari Kenya kusia di mbere tu anaitwa prime minister ya kwa president Raila haino ora second prime minister na ndio Raila prime minister akwa prime minister na de change of constitution to military okay na ndio change of constitution na ndio Raila na mbakire change of constitution na arona kuina nini constitution ndio 2010 trigono ya orange versus banana right na ndio ODM yasiariwe ya tungira simu ya orange kwa campaign right okay and then banana won the referendum sure bora eni ngolegana constitution new petition constitution ile ya matora iraleta governors, iraleta senators, iraleta MCAs, iraleta county assembly, na right of what to make freedom of speech, na right of expression, na irete Kenya maandamano, tawo kuwa tukuri constitution, na ndira ejo kana ndi police state. Irana the police ngoge yuko sabu yanto. The National Police Service Commission. So kiromba ireja 2010 na ndira ira ni wangindire momentum kana inya kana lietwa ya siasa ndene Kenya. Na ingwitikia tugete na mbere na rwaria ro
na tugete na mbere gukatha na kinya kumulilikana ari njorua ya demokrasia ndigoro ya Kenya, ari father of democracy, the struggle for democracy in Kenya. Ingoshukire nkatho nondu wa gutwithithia in that historical lane, tukimenya kaumo ka Raila gukura kwawe kwa njorua ya gisiasa ninge kurwira demokrasia na kwithira kuri na new constitution mwaka 2010 mweri jua inana rira nande twethire turi na new constitution ikireta majimbo system kana devolved governance kwithira nande tukumakire police state tugutwika ni national police service na mogaruku jara ithirite agikinyiria mwaka nande onbito akabu mutharimi tugukari na bwana James Kinoti. Thank you for coming na ambirinya mutegeri. Thank you for keeping us company to get down the memory lane ya gurwira uciathi na demokrasia ya Kenya. Inkwendere ugoro bwega.